چل جاتا ہے. چوم کر لب چوم کر کل ایمان فاتح خیبر ببر شیر نعرائے حیدری 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 حیدر 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 حیدر. حضور قبلہ پیر سید محمد علی نجم شاہ صاحب. کیوں کوئی مولوی مارنا ہے؟ سامعین محترم سادات جانا تے فلائی فلی فلون کہنا تے ایک منٹ میں جا گل سن گئے کہ تو علی علی کروایا سی تے میں اجے خطبہ ہی نہیں پڑھیا. اے سادات واسطے ایک نقطہ باریک جا وا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اللہ آندا ہے سجے ہاتھ والے. کیا بات ہے سجے ہاتھ والے دی. اکھاں سید میرے وچ رکھا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سجے ہاتھ والے. کیا بات ہے سجے ہاتھ والے دی. اگے کہندا ہے اے بغیر کنڈیاں تو بیریاں دے سائتلے ہون گے تے بتے کیلے ہون گے ہم عمر پورا ہون گیاں حوض کوثر دے جام ہون گے. اگے پھر اللہ کہندا ہے لے اصحاب الیمین سجے ہاتھ والے واسطے. اینا لے نہیں صدات پھر ویکھن نہیں تو اٹھ کے ٹر جاؤں گا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سجے ہاتھ والے. کیا کہنے سجے ہاتھ والے آنے جڑے بغاتی ہون گے تکیے لگے ہون گے جام کوثر دے ہون گے ہم عمر ہورا ہون گیا. کنا لی لے اصحاب الیمین سجے ہاتھ والے سے. کی مطلب ہے سجے وچ کیے یمین میں نا سجا میں دے عدد کرنے نے تو تسی گندے جانے یاد 10 مین دے 40 بولو تو صحیح کلی ہو گیا 50 پھر یہ دے 10 60 بولو صحیح نون دے 50 110 تے علی دے عدد بھی 110. اللہ دا علی والے کیا کہنے علی والے علی والے کیا بات ہے. علی والے آدھی پورا علی والے آدھی مولویوں کا دے گڑے دے دے ہوئے علی والے بن جاؤ. ایک سواد ہے کہ پہلا مومن پیر ہو جب ٹکر دے نے جنہاں دے چہرے دے جغرافی بدل جاندے نے علی دا نام سن کے. حقیقت سادات کرام یہ میری خوش قسمتی اور بالخصوص کاروالیاں دی کہ بڑھا تے گوشت پسند نہیں. میری کوئی ذاتی مجبوری سے میں گزارش کی تھی کہ عالم نبیل فاضل جلیل ہر دل عزیز عمر بھی چھوٹی اونج بھی سونا آواز بھی سونی قبلہ حافظ عمران آسی صاحب میں کہ انہاں نو بات چلا کھلو میری واری کسے بہنا نہیں کہ مینو بھائی لے بولے نہیں جے نہ میری سورن نہ میرے ٹولے دو گلاں کرنیاں نے وہ صدات دی موجودگی ہے. کچھ موضوع ہے سفر شام. کسے امام سجاد کو پوچھیا سب تو اوکھا لمحہ کتھے آیا فرمایا شام شام آئے شام. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. حضور اجازت ہے جنہ جنہ جانا جاؤ میرے ورگا تو فراغ دل خطیب ہی کوئی بھی جاؤ میں تے سیکھن چاہے نہیں علی دے نال. اور میں خوش نصیب ہاں پاکستان وچوں مولوی جنہیں بی بی زینب دے روزے تے جمعہ پڑھایا. سلام اللہ علیہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد مزہ آئے گا جی نقطے بیان کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک باری ہاتھ چھڑ کے درود پڑھو میں نے نبی دی ذات تے. سادات کرام اور ہر دل عزیز نقیب محفل، میں ایک قرآن دا مختصر سورہ ایک نقطے دی خاطر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور صرف 5-6 منٹ مشکل پھر گالی کوئی نہیں. اہل علم لوگاں لی پہلا تحفہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونا اسی تانوں کوثر عطا کیتا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنی رب لی نماز پڑھو تے قربانی دیو. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تہاڈا دشمن ہی ابتر ہے. میں لگا نکات دی مشین چلان. اس صورت وچ لفظ 10 یاد رکھنا ہے. 10 اگر میں نے لطف نہ آیا میں تھی خطاب چھڑ کے ٹوڑ جاؤں گا. پوری صورت جو لفظ کنے نے 10 بولو تو صحیح 10 نہیں تو سواد ہونا ہے. سیدوں میرا دھیان رکھا دے. پوری سورج لفظ کنے نے 10 ایتا تینے نے ہر ایت وچ حرف 10 10 10 بولو. وہ جنہاں دے منہ بنے نو تو بوتھے بنے رہنے میں. کل لفظ 10 ہر ایت وچ حرف 10 10 10. جیڑا حرف اس صورت وچ زیادہ آیا ہے وہ الف ہے. کنی باری آیا ہے 10. جڑے ایک ایک باری آئے نے وہ حرف کنے نے 10. قبلہ میرے حال ویکھو پھر میں ایک باری نا میں ڈگ بیا اسی ادھر ویکھا پھر واپس کنے لفظ نے کل 10. ہر ایت وچ حرف کنے نے 10 10 10. توجہ ایک حرف جڑا زیادہ آیا وہ الف ہے. کنی باری آیا 10. جڑے حرف ایک ایک باری آئے نے انہاں دی تعداد کنی ہے 10. ہر ایت رک دی ہے رے تے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے راج ہے نا ایدہ نمبر پھیرتا جیوت پھیرتا سے مولیوں سمجھو پھیرتا سے. قرآن دی 114 سورتاں جنیاں سورتاں رات ختم ہوندیاں نے انہاں دی تعداد پھر 10. یا اللہ اس صورت وچ 10 10 10 چکر کیے فرمایا پڑھ فن ہر قربانیاں ہی دو ہیں. یعنی ایک حج 24 10 نو ایک محرم 24 ایک محرم میں چوئی وہ بھی 10 نو ادھر مگر موبائل تے تو کھولے نا میں ایک حج چوئی وہ بھی 10 نو. یہ اندر وڑ کے نہیں ہوئیاں حج والی بھی پیڑے چوئیے محرم والی بھی پیڑے چوئیے. جس پیڑے چ حج والی ہوئیے انہوں ملان دینے جیڑی محرم میں چوئی انہوں کربلان دینے. مینا والے بھی 10 نو آئے نے. تیرا اتریا ویکھے موٹ کو کول آ جاؤں گا. محرم والے بھی 10 نو آئے نے. مینا والے بھی ایک نبی دی آل نے جنہاں دے ٹوٹے نے تھلے رکھیا دی. مینا والے بھی ایک نبی دی آل نے. کربلا والے بھی ایک نبی دی سدھ اٹھ کے داد دے دے آل نے. مینا والے خلیل اللہ دے کچھ لگ دے نے. کربلا والے حبیب اللہ دے کچھ لگ دے نے. میں لگا پرواز کرنا. شاہ جی میرے نال جائے وہ مینا والیاں دے بھی درود ہے. کربلا والیاں دے بھی درود مینا والیاں دے بھی درود کربلا والیاں دے بھی لدی پہ جاؤ تے جملہ سنو. مینا والیاں دے بھی درود اور میں نے ایک ہوئے کربلا والیاں دے بھی درود. خبر عظیم مینا والیاں دے بھی درود کربلا والیاں دے بھی درود. نام مینا والیاں تو بغیر نماز ہوئے
کما صلیت علی ابراہیم و علی آل تے پڑھ کے وہاں نام منا لیاں تو بغیر ہوئے نہ کربلا والیاں تو اللہ میں لوگ چپ کر کے سننا ہے تو یہ دسرہ میری ہو گئی ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی نہیں پھر سن پھر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی میں حسین چھڑ دیتا ہے جنہ جن مولوی و علی آل محمد نہیں کہے گا کیڑیاں نیتی کھلوتا ہوئے جنہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی جا کے بولی جنہ تو بغیر شاہ جی میں پرواز لگا سجدو کروں میرے نال کشتی نوح سفر کرے آ دیا پھر ایک باری تو رہا مینا والے بھی دسنو آئے کربلا والے بھی دسنو آئے مینا والے دے بھی درود کربلا والے دے بھی درود نہ مینا والے تو بغیر نماز ہوئے نہ کربلا والے تو بغیر دعا ہوئے نماز ہوئے فرق کی ہے وہ مینا والے دی یاد صرف امیرہ دے واجب پیسے ہیں تے بکرا دے اور نوٹ ہی نہیں تے چوٹا خرید پیسے ہی نہیں تے بچہ لائے نوٹ ہی نہیں تے مکے جا صفا مروہ وچ دوڑ مناج قربانی دے صرف امیرہ دے واجب گریبہ نو چھٹی ہے کربلا والے ہونے نہ امیر نو چھٹی نہ غریب شاہ جی آج میں تو انہوں سنا میں اچانک بیٹھے ہیں میرے ذہن چاہ گیا توجہ فرق دسنیا کیے اونا دی یاد صرف امیر گریب مانگ کے گوشت کھا لے حسین دی یاد نہ امیر نو چھٹی ذرا ویکھے کسی مولوی دا بوتھا بنیا تو سجے کے چیک کری منکری میں جملہ بولنا سیدو چھال مار کے اٹھیا جی میرے سمیت تے ذہن چ رکھیا جی مینا والے نے اپنیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے پتر تے ہاتھ تے پیر بننے نے تول ہے کربلا والے نے پٹی پتر دے ہاتھ تے پیر ویکھ کربلا والے نے 6 مہینے دا ایتھے چکے ہے مانگو پانی بولو سنتالی آلے ہو 4 تے 7 11 11 آلے ہو گئے چپ کہتے ہو جملہ لگا بولنا خابر تیری اکھاں بسیاں نا تے میں پڑھنا ہی کیے توجہ مینا والے دی ماں کار پردے وچ بیٹھی رہی سمجھے ہی نہیں دے مرشد میں کی کہہ گیا مینا والے دی ماں جناب حاجرہ کار پردے سلام اللہ علیہ بیٹھی رہی تو کربلا والے دی ماں نو کدی اس چوک وچ وٹے کدی اس چوک وچ پتھر کدی اس بازار وچ تماچے کدی اس بازار وچ چڑکاں اے ہی مینا تے کربلا والا جے تو 2 منٹ صبر کر لیں تے میں قرآن کو نہ پوچھاں دوں آج فرق کی میں پڑھا نا صبر شام تھوڑی دیری میں پڑھنا میں ٹر جانا ہے لیکن 2 منٹ سن لے تمہیں فرق کی ہے شاہ جی قبلہ اجے اکھاں نو وسن تو رکو میں تھوڑا جا کہنا چاہنا توجہ کلالی کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض اللہ نے کہا جدو میں مینا والے کہاں تے سمجھی ابراہیم علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں جدو میں کربلا والے کہاں تے سمجھی تیرے نبی دی گل ہو رہی ہے کیونکہ فتحیاں دی مشین نہ چلا دی میں تے کمی ابراہیم علیہ السلام نے مقابل جو حسین نو لے
حاجی مولوی منڈ مار دے فتوا دے جیب وچ رکھے ہیں توجہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض اللہ نے کیا میرے خلیل پتھر تے کھلو تے اتاں پھیر سبحان اللہ جاگی میں 2-4 منٹ علم پڑھ لیندے پتھر دیکھ لو اتنے ویکھ 7 آسمانات دیاں باریاں کھول دیتیاں قمر عطارد زورا شمس مریخ مشتری زحل 7 آسمان جملہ لگا بولن نظر جا کے عرش تے رکیے جدی عرش تے جا کے روک گئی ہے اے منال ہے جڑا پورے ہی عرش تو اگے آ تو سنے تے شیر نہیں تین میں علم سنا اینج نظر چکی ہے پاڑا جنی مرضی تفسیری ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ ایک بندہ زنا پیا کر دے فرمایا مرے ہوئے وہ مر گیا پھر نظران کیتی دیکھ بدکاری پیا کر دے فرمایا مرے انشاءاللہ وہ بھی مر گیا جنہوں تریجے نو دیکھیا نا کہ اللہ دا خلیل کہنے لگا مرے اللہ نے کہا نا اللہ نے کہا نا ہو سکتا ہے توبہ کرے میں من جاؤں یہ نہ کرے دا پترے دے اسے بھی کرے میں من جاؤں اور جڑا مرے کہہ کے بندے گناہگار مروائے اے منال ہے جڑا تیب دے پٹے کھا کے چھڑائے اے ہی کربلا میں ایت پڑھی نہیں اتاں بیکھیا 7 آسمان منالے نو نظر آگے فرمایا تھلے بیکھ 7 زمینہ لمولوی 7 زمینہ دے نا 10 انعام لے رمکا جلدہ عرفہ جویا ملتا سجین عجب 7 زمینہ جیڑا بنے بنائے جنہوں سواد کا بولنا ہوں جیڑا بنے بنائے 14 طبق بیکھے اے منال ہے ان کربلا والا دسا علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق جنہوں کول بٹھا کے رب 14 طبق بنائے ہی کربلا دوست بیٹھے ہوندے کہنے ٹولے ہی پڑھ دے نے تینوں قرآن دی آیتاں دے انبار لاگ دے سا فاجل سیدھا ویکھا جے فاجل افیدتم من الناس تفی علیہم آنج منت کر کے منا والا پیاندا ہے آ میرا پتری اسماعیل اے دا پیار تے میری قوم دے دل وچ پا دے جڑا آپ پتر دا پیار منگے او جڑا آپ پیار منگے سیدھو اے منا المودہ فی القربہ جنہیں پترہ دا پیار رب قرآن جو واجب کرے ہی کربلا توجہ آج میں ایتاں دے امبار لانے نے تیرے سامنے یہی کربلا جڑا آپ پیار منگے بولیا نہیں ہے آپ یہ منال ہے تے جدا پیار بن منگیا رب واجب کر دے نہیں ایک گل سنچ آ گئی سن لو شادی یمن دا ایک غریب آدمی ہے غریب ریڈی لاندا ہے وہ 3 شبان مولا حسین دی سالگرہ کردا ہے تے 13 رجب نو مرشد علی دی کردا ہے بولے نہیں جے میں تے پنجابی بولنا نہیں وہ 3 شبان نو پتر دی تے 13 نو ابے دی تے جڑا دعا نہیں مندا تو کو پریشان نہ 3 ہے نہ 13 ہے حسین دا جشن 13 نو مولا علی دا شبان دی 3 آگی نیڑے
घर आके बीवी को रो पिया। बीवी ने क्या की हुई, उन्हें क्या मुर्शद दी सालगिरह ते मैं बोझों खाली है। जिन मेरी समझ नहीं होनी किसी मौलवी दी नहीं होनी, मेरी जेब में पैसा कोई नहीं। दोनों सरप्राइज ने, हेजिटेंट ने। 10 साल का काका इन्हों का एक जम्मिया मुंडा बाहरों आ गया, कहता अब्बा जी क्यों रोते हो? उन्हें क्या पुत्र परसों मेरे मुर्शद की सालगिरह है तो मैं हर साल जश्न मनाना अली दे पुत्र का, इस साल मेरे को पैसे नहीं, दुआ कर रहा बारी को इहो जा पुत्र देवे। इंज वेख के कहता अब्बा मेरे नाल ज्यादा प्यारी है हुसैन नाल। ये गल महफिल कर जी, मेरे नाल या हुसैन नाल? इंज वेख के का तेरे वर्गे कन टुटे करोड़ों हुसैन दी जुत्ती तो मारा ना ना बाबा कह ली अगे जिन्हों के टुटे हाथ ने थले बन के रखा दे। उन्हें क्या नो टेंशन नो रौला, अली मौला अली मौला। उन्हें क्या क्यों, उन्हें क्या टेंशन ना ले, जे हुसैन नाल मेरे तो वध प्यारी सुबह 3 चढ़न दे मेरी उंगली पकड़ ले, मैनू गुलामां वाले बाजार च जाके हुसैन दे नां ते बेच दे। उन्हें क्या वेखी किधरे भज ना आवी, उन्हें क्या विका हुसैन दे नां ते। मैं वेख रहा भी मुनकर किथे किथे अदमानी किथे किथे। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर बाबा जवान मेरा ध्यान कर। सुबह 3 चढ़िया पुत्र दी फड़ी उंगली जे तेरा पुत्र कोल बैठा ते हुन सोच इनू मानी आंदे। बाजार च आके कहंदा गुलाम ले लो, तू पहुंचे नहीं मैं की पड़ गई, गुलाम ले लो। सारा दिन होका देंदा रहा, कोई गाहक लगा नहीं। शाम नु रो के कहंदा पुत्र तेरे मुकदमे ने क्या नो टेंशन अजे 2 दिन बाकी ने, वो आज नहीं तो कल लग जाएगा, कल नहीं तो शायद जब मैं नतीजा दिता ना तुसी वेख्या जे महफिल नूरानी हो जाएगी। वो दोवें उंगली फड़ी है तो रोंदा आया वापस घर नूं आ रहा है। अगों एक सबज पोश है घोड़े का सवार है टुरिया आउंदा है। इंज वेख के कहंदा बूथे लमका के टुरे जाते हो। खैर उन्हें कहा जा यार काम कर, उन्हें कहा ना दसो, उन्हें कहा ये मेरा गुलाम है और मैं किथे पढ़ा है किनू दसा, जिवें मुतलब ने क्या सी कि ए मेरा गुलाम है ते बन गया अब्दुल मुतलब है, ए मेरा गुलाम है ते मैं बेचन गया, मैंने पैसों की लोड़ किसे खरीदया नहीं। वो घोड़ा सवार कहंदा मैनू बेचेगा, उन्हें क्या बेच ले किन्ने पैसे? उन्हें जेब विचों गुथली कढ़ी, कहंदा सोने दी आशिकियां दी भरी है, ये तू जाके काम सार ये मैनू दे दे। पुत्र दा मत्था चुम के कहंदा जा हुसैन दे हवाले। नतीजा सोना, नतीजा ते लुत्फ ले, खबर अजीम अजीम नतीजा। पुत्र बह गया घोड़े ते, प्यो थैली लेके घर नूं टुट पिया। चंद कदम गया ना मुंडा सी 10 साल दा, उन्हें बेबे याद आ गया, मां याद आ गई, मुंडा रोन लग पिया। घोड़ा सवार की नमाजू की जाए बुनिया क्यों रोया? उन्हें क्या अम्मा याद आई। वो कहना उत्तर थले जा भज जा। वो कहना ना मेरा अब्बा मेरी खल ला देगा, नस आया मैं हुसैन दे नां ते विकिया, मैं नसना नहीं। वो आंदा जा, वो आंदा नहीं जाना। वो आंदा मेरे अब्बे ने सोटा फेर फेर के मैंने बंब करने। उन्हें कहा कान नूरा कर। जदों अब्बा डंडा लगे ना फेर या जुत्ती लाए ओदे कान च आ कहीं ते तेरा अब्बा तेनू नहीं मारदा। उन्हें कहा ठीक है, वो फिक्री ते सुनाना ते मैं चेक करना है, जिन्हों समझ आई छाल मार के उठ के दाद दी ते नहीं ते मूंद ला के तू बैठा ही है, टेंशन ही कोई नहीं। तवज्जो घर आया दी रात ले मां पूछती है केड़ा है? इन्हें अपना उन्हें के वे कंजरा भाजा है, वे तेरा प्यो सुता ही तेरी छोई ला देगा जे जाग पिया दे। उन्हें कहा बेबे बुआ खोल, बुआ खोल, नो टेंशन नो रहा, दरवाजा खोल। मां ने खोलिया दरवाजा,
अगे नेड़े आ ते प्यो जाग पिया उन्हें ना आ वेखा ना ता वेखा सोटा लिया फड़ जदों चुकिया ना कहंदा अब्बा पहले गल सुन इस फिक्रे की कीमत है मौलवी साहब इंज ना करो जबान हलानी है उन्हें कहा पहले गल सुन फिर सोटा फेरी उन्हें कहा सुना छेती कर मैं तेनू मार देना उन्हें कहा जिन्हों वेचिया सी वो आंदा सी अब्बे नू आखी जिस हुसैन नू वेचिया सी उन्हें छड़ दिता ही मेरा ख्याल है मुर्शिद तुहाडे मरीद हम थक गए ने मैं छड़ दिया जेड़े आंदे ने छड़ दे ते जा बाबा जान छड़ वो हथ खड़े करो ते जेड़े आंदे ने अगे पढ़ ओ मुर्शिद एक गल करना चाहना विकन दी खुदा दी कसम जे साल तक खावर दा नशा ना रवे ते मैं पढ़ना की साल तक यमन दा ताजर है मैं ते मौजू ही भूल गया बे औलाद ते अमीर बड़ा है मदीने दी गली चो गुजरे है सादा जी हमारा तेन समझ आनी चाहिए मदीने दा ताजर है मैं अपने मौजू तो सजे खबे जानदा भी नहीं ते मदीने दी गली है अगे एक सोना जा मुंडा खेड़दा पिया वेख के पुछदा किदा लोग दसिया कि यहूदन औरत है प्यो दा मर गया ते उस बेवा औरत का पुत्र है कहंदा बुलाओ वो यहूदी औरत आ गई कहन लगा बीबी कदी ए गरीब पुत्री ते सोहनी मैनू दे छड़ने ते मैं इनू पुत्र बना के पाला पैसे जिन्ने मर्जी ले ले वो वेख के कहंदी चवला कदी किसी पुत्र भी बेचे जब नतीजा सुनेगा या तो खिड़ जाएगा या फौत हो जाएगा दो कम जो एक कम होने जब मैं तो नतीजा देना उन्हें कहा सुन कभी किसी पुत्र भी अच्छे ये रोन लग पिया मदीने की गली नौ मुसलम सी यहूदी बीवी आंदी रोया क्यों है उन्हें कहा मेरा पुत्र नहीं सी ते मैं क्या तू गरीब है ते उन्हें कहा पैसे नहीं चाहिए जा ले जा हाथ तेरे उता होने चाहिए ने ले जा लेकिन एक शर्त है साल तो बाद ये मैनू मलवाने उन्हें का कबूल है ये जिन्ने ताजर आए सन यमन चो कुछ मुसलमान ते कुछ गैर मुसलमान ये वापस मुड़ पे रात बह गए बेड़े समंदर सफर कर रहे हैं ते तूफान आ गया बेड़ा लग पाया हड़चोले जल्दी पढ़ना ताकि मैं अपने नतीजे वाला आवा हड़चोले खान लग पाया उन्हें गैर मुसलमान ने फैसला किया कि जे जान बचानी जे ना ते हर ताजर अपना एक गुलाम अपने सिर का सदका दे के समुद्र छोड़ दे तू अपने ही नहीं अपना गुलाम समुद्र छोड़ दे सारे फड़के के सुटी जाते हैं हुण वारी आ गई ये जेड़ा मंग के लिया मौलवी सोने में की एदी वारी आ गई इनू कहंदे तू नहीं सुटदा उन्हें क्या मेरा नहीं उन्हें क्या तू लड्डू खाए साडे सटाते ते तू नहीं सुटदा इन्हें मदीने अल कीता मुंह कहंदा यारी मदद आज ले उनकी बना मौलवी शेर पढ़ना पर आला हजरत की गल मनदा नहीं आज मदद मांग उन्होंने न्याना चुकया ते जां विच सुटिया अल्लाह ने एक मच्छी नूं हुक्म दिता जिवें मेरे यूनुस नबी नूं निकलिया सी ना इवें इस काके नूं मैं अरश्ते अली हां वो मेरा बंदा होके फरिश्ते अली है इन्हें या अली कह के दुआ नूं पुकारिया है और ना दी हड्डी तोड़नी ना पसली फलां जजीरे ते इनू बाहर काट दे वो मच्छी ने निकल लिया वो जाके सफर करके उस जजीरे ते सुटता जदों दी अख खुले ना ते समुद्र दे किनारे दे नाल ना टुरिया जांदा उस बादशाही दे बादशाह नूं मरिया 3 दिन ने ते ओने ये फैसला करके मरिया कि जदों मैं मर जाना ते मेरे बाज नूं हवा छड़ना जिदे मोढे ते आके पै जाए वो बादशाह बन जाएगा 3 दिन बाज उड़दा ते चक्कर
لا کے واپس آ جاتا ہے. چوتھا دن باز بھی اڈیا تے اے بھی بادشاہی چ وڑ گیا. شاں شاں کردا اجے بھی علی سمجھ نہیں آیا جیڑا رڑدیاں جاندیاں نو بادشاہ بنایا اے بن گیا بادشاہ. ہن سال مک گیا تے او تاجر تجارت کرن لئی آیا مدینے. ماں پوچھدی پھردی ہے او آ گئے ہیں. سواد تے ہن شروع ہونا سی جتے سو گیا. ہن علی دا تو ہن پتہ لگنا ہے آ گیا. لوکاں کیا او آ گئی تے او نہ منہ تے ماسک لائی بیٹھے لکدا پھردا ہے تیرا پتر نال نہیں. میرے ختم مزہ نہیں آنے آ کے کہنے ٹھہر میرا پتر کتھے اور ہو کے کہندہ آ واقعہ ہے دریائے چھوڑ دیتا. اسی یہودن انہیں رولا پاتا 500 یہودی کٹھے ہو گئے. کہن گے النفس بالنفس اے جان دے بدلے جان. اے میرا منڈا مارا ہے او دے بدلے انہوں قتل کرو. ایتھی تو سواد ہونا اے درمیان جے 500 یہودی کٹھے نے جلاد تلوار لے کے گھٹا نانو تیارے. اے در جلاد چکر پہ لاندہ او در علی دی جوڑی آ گئی. سنیاں دی سٹیج کے بغیر سر تو داد لانی بڑی اوکھی ہے کہ میں 10 ملکہ جا کے لے چکے ہوں. یہ تو سمجھ آوے تو بندے بول دے رہے جنہوں سمجھ آ رہی سے رات کھڑے کروں والا. جلاد تلوار لے کے ٹردے پہ ایک پیاندہ چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی تیرے عشق نے نچایا. کاش آسی صاحب ہوندے ہوئے سورنال پڑھ دے میں تے بے سورا جا معلوم نہیں. توجہ جائے نے گیا خود علی دی جوڑی آ گئی. اوئے کی کرنے لگے ہو اور نے کہا تسی ہو شہزادے تیرے نانے دے دینے چے قتل دا بدلہ قتل انہیں ساڑا منڈا ماریا اسی انہوں مارن لگے. تو او بندہ پریشان ہے انج وے کہ انہوں کہندے نے موت تو پریشان کیونکہ موت نو مارن والے دے پتر نے نا. موت تو پریشان ہے. وہ آندہ جی نہیں پھر گھبرایا کیوں میں. انہوں نے کہا گھبرائے اس لیے دولت ساری میں ویڑے چ نپی ہے میری بڑی ماں ہے تو انہوں کوئی پتہ نہیں دولت کتھے. جے میں نے 2 دن دی چھٹی مل جائے یا ہفتے دی تے میں جا کے ماں نو دس سوا میرے مگروں بھوکی نہ مرے تے میں آ جاؤں گا. حسین کہندے نے چھڑ دے ہوئے آ جائے گا. میرے مولا نے کہا چھڑ دیو آ جائے گا. چھڑ دیو. انہوں نے کیا گل سن او علی دا بچڑا کدی موت رو گلان واسطے بھی کوئی واپس آیا فرمایا او جویں ہرنی واپس آئی سی. حسین منی وانا من حسین اے آ جائے گا. یہودی پوچھنے جے نہ آیا تے زامن حسین کی اندہ سی دو میں جاستے ہی تھیا دی تھے تو چپ کر دو میں برازمان دے کے ٹور گئے. دن مقرر ہو گیا جڑے دنوں سے مسلمان نے واپس آنا سی. اے 15-20 بدماش یوکتی سڑک تے پہ گیا. انہوں نے کہا آئے گا ضرور چونکہ زامن حسین ہے. آئے ہائے ہائے انہوں نے کی پڑھ گیا تو کی سن دے. آئے گا ضرور جان نظر ماری سامنے اٹھڑیا ہوں دے. جا قریب آیا انہا یکدیاں ٹالیا او دے ہاتھ پیر بن کے ایک کھوچ سوڑ دیتا. بے ایمان قوم سی نا کار آ گیا رات لنگ دی انہوں دن چڑھیا جدن دی زمانت سی. سارا دن اڑی دے رہ جائے اثر دا ٹائم ہویا. ایک یہودی ٹھڑے نے آئے نے علی دے بوئے تھے. میرے مولا نکلے پار نا حسن تے حسین نکلے بات. انہوں نے کہا جی تسی زمانت دیتے سی کہ او نہیں دے آیا تو انہیں سی بندہ مارنا کیڑا جائے گا. حسین آدھا دو میں میرا خیال تیرا موڑ نہیں سنا تھا. میرے مولا فرما دینے دو میں ایک دوانو لے کے ٹوٹ پہ کمبر ویندہ سی پیا.
یہودی لے گئے فرمایا بہ جا کچھ نہیں ہوگا شاہ جی جب میں نتیجہ دیتا ہے مجموعی تو جڑا نانا اٹھیا وہ دے میں سر تے چھال مار کے آ جانا کہ منکرہ تیرا کام کے تھے بہن علی فرمانے نے بہ جا کچھ نہیں ہوندہ کمبر کہنے لگا مولا وہ لے گئے اگے جلات تلواروں لے کے کھڑائی تمہیں آگئے وہ پوچھ دینے توڑے بھی چوکیڑا مرے گا او دی جگہ تے حسن کہیں دینے میں حسین کہیں دینے میں اللہ بابیاں دا بھی بولے حسن کہیں دینے میں حسین کہیں دینے میں اجھے میں دی تکرارے تے اتوں علی آگئے ایویں میں بجھے چہرے آنوں نہیں دستا کیونکہ میں قیامت پر پاک کرنی ہے فکرہ پڑھ کے آگئے اور ایک کی گالے انہوں نے کہا تیرے مرشد پیر کے تیرے ویر دا فرمان ہے قتل دا بدلہ قتل انہیں ساڑا بندہ مارے ہے او دے بدلے انہوں لگے اسی قتل کر شاہ جی جے میرا حق بنے تو دھات دیا دے علی نے کیا اجلس بے جاؤ برداشت کری بے جاؤ سارے پہ گئے ایک ہاتھ میرے مولا نے سجے کیتا ایک کھبے سجے نال تخت تو کا چکیا مرید 800 ماننا تخت چوک سکتا ہے محمد دا پرانی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری علی کے نام کا سکہ بلند رکھا کرے نہیں کو اپنی زبان بند رکھا کرے اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو نعرہ علی کا بلند رکھا کرے نعرہ سجے ہاتھ نال کاکا چکیا کھبے ہاتھ نال بندہ چکیا اتارے یہودی ادھر بندے دے منڈا ٹوریا ہوندا سر تے تاج ادھر میرے تے جنوں کھوج سٹیا تے او ٹوریا ہوندے مائی سامنے علی کہندے نہ اوریا بی بی یتیم دتا صحیح بادشاہ لے لے علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والا نعرہ حیدری جنہاں چھانڈ پئیے وقت کھڑے کر رہے اور میں نعرہ لوایا ایک بولو بولو لال کلندر مست مولوی نو کھرگ ہوگی چیٹا آ گئی بھی تو جلسہ پڑھنے میلاد دا تے ویچ کلندر ایک ہی ہے میں کہا قرآن اللہ دی کتاب ہے نا ہاں جی میں کہا چولیاں دا ذکر ہے اگر ہاں جی نال کتے دا بھی ہے نال کتے دا بھی ہے تے جدا میں ذکر کیتا ہے ایک کہندا ہے میں علی دے بوئے دا کتا تے علی پڑھ رہا تے کتے دا ذکر نہ کرا پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے کیا بدلا ہے ماحول یا علی مدد کہنے کے بعد کل ایمان نعرہ حیدری ہون تھک گئے ہو کہ میں ایک گل اور سنا دیا جدے ہاتھ تھلے نے دی وکھی چوڑا مار خانہ ویک کے آیا جتھے بیبیاں قید رہی ہیں لیکن میں قید نہیں میں کو غلط سنانا چاہنا قید خانہ سارا دن معصوم بچے تے بیبیاں اندر ہی دیاں تے سجاد مولا پتہ نہیں کہ دو چون نہیں پتا کہ میں کنا نال امام زین العابدین کڑیاں بجیاں نے
بیڑیاں پیریں چ نے گل چ تو کے تے سارا دن زندان دے باہر انج سجدے بیٹھا ہوندا ایک شکاری نے ہرنی دا بچہ شکار کیتا تے دل سوچدا چل یزید نو تحفے چ دے تینوں انعام دے گا او لے کے ٹریا ہوندا مگر ہرنی روندی ہوندی ہے میرے خیال تین گل نہیں سمجھ اے بچہ لے کے ٹر پیا چل یزید نو لے کے انعام لا مگر او دی ماں ہرنی روندی آوندی ہے قدرتی طور تے اے شکاری اس قید خانے دے بوئے اگوں گزریا جتھے بطول دا پوترا بیٹھا سی ہرنی نے اکھاں وچ کہا یا علی مدد جدے کول جانور مدد منگے بابا جی گل بڑی عجیب ہے جڑی میں شروع کر بیٹھا جان مدد منگی علی دا پوترا تے حسین دا بیٹا امام کہندا ہے روک اون بچہ چکی جاندا ہے اور رکیا کہندا کی گل ہے سبحان اللہ سارے دن دا تو تھکیا سی پج کے انہیں بچہ پتیا سی کی گل ہے فرمایا کیوں پھڑی کہندا میں غریب تے کوئی 2 گھنٹے جنگل چ نس کے اینو پھڑیا تے میں اینو جا کے یزید نو دیاں گا او شکاری ہے مینوں کوئی تحفے چ پیسے دے گا فرمان لگے اگر میں کما چھڈ دے نہیں تیری موج ہی نہیں آئی فرمان لگے اگر میں کما چھڈ دے ہو سکتا ہے تینوں یزید دے انعام نالوں زیادہ انعام ملے وہ انج ویکھ کے کہندا ہے کہتی تیرے چہرے دا نور دسدا ہے تو شامیاں وچوں نہیں سمجھ آ گئی تیرے چہرے دا نور دسدا ہے تو شامیاں وچوں نہیں کیونکہ تو کیا چھڑ دے اے ال ہے سر خدا دا واسطہ تو کیا چھڑ دے اے ال ہے ہاتھ دیو جی چمی ہو تاکہ تو انہوں ادھر توجہ کرے میرا فکرہ سارا جاندہ دے جائے پہ ایک باری دے لے گئی اللہ بچہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت فرمایا اہل سنت شکر ہے موقع گئے توجہ اور میں کما چھڑ دے شاجی سواتے انہوں میں خبر بیٹا ہون نہیں دھونا ہے چھڑ دے انج بیک کے کہندہ تیرے چہرے دا نور دستا ہے کہ تو اینا وچوں آج دا مولوی کہندہ ایکو جائیں یا جنہیں بیکھیا وہ کہندہ میرا ضمیر کہندہ تو اینا وچوں نہیں اے آلہ چھڑ دیتا وہ ہرنی کہیں دی تھینک یو انہیں بچہ لے آدھے جنگل نو توڑ کے یہ انہیں بوتھا بنا کے وہ سارے دن دا تھکے آسی بچہ دے کے نا تے آنج ٹوڑ پہ جے 3 قدم چلے نا تلی دا پوترا کہندہ روک واپس آ کہندہ ان کی آنکھ نہیں فرمایا انعام تے لے جا نہیں میں دستا میرے مولا سجاد نے کیا روک کہندہ ہن کی کہہ نہیں فرمایا او میرے کہن تے بچہ چھڑی آئی ہن حسین دے لکھتے جگر کنو انعام لے جا وہ کہندہ تیرے ہاتھ بجے تیرے پیر بجے تیرے گل چتوک کی دائیں گا فرمایا ارے ہاں ماں حاضا اے کیے سامنے کسی مکان بنایا سی ریت تے وٹیاں دا ٹیر سی کہندہ ریت تے وٹے فرمایا بک پار نہیں دستا انج نہیں دستا اگر فوت ہوئے انہوں نہیں دستا بک پار وہ کہندہ ہے کپڑے خراب ہو جانے گلی ریت تے وٹے فرمایا بک پار انج پر اجلس بیٹھ اے بک پریا اپنی چوری چپا انہوں ریتے وٹیاں دا بک بھی چنگے کہہ دی نال کاؤ آگیا اینی چوری چپا لے شاہ جی اینی قیمت ایڑا فکرہ ہون بولنا چوری چپا ان کی کرا فرمایا ایک نظر میرا چہرہ بیک پھر چوری بیک ایک نظر میرا منہ پھر چولی
ਝੋਲੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸੈयद ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਝੋਲੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਰੇ क्या बात, वाह वाह वाह। जाके यार रेत दी बजाए की हीरे वो आज जमीन ते सुट के ना कहंदा सालतों का बिल्ला मन अंता ऐ पैनी ए दस तू कौन। मेरा ख्याल है मेरा टाइम हो गया तो मेरे सदन वाला साहब किथे आ पीछे ही है हो सकता मैं आख्या भी आसी सब तशरीफ ले आऊं मैं तो बुढ़ा ते गोश्त पसंद नहीं बंदे तवज्जो मेरा ध्यान कर सारी दुनिया ही आसी है आले इमरान दे आसी आले इमरान दे हाय यार केड़े पासे ले चले ना तवज्जो ओने जमीन ते सुट के गिंदा सालतों का बिल्ला मानंता कौन है फरमाया अंत मुस्लिम हम काफिर मुसलमान है कि काफिर है कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान फरमाया कलमा सुनाओ कहंदा ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया आगे पढ़ कहंदा मुहम्मद रसूल फरमाया इससे दा कुछ लगदा जाने कलमा पढ़या ला इलाहा इल्लल्लाह अगो पढ़दा मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया इससे दा कुछ लगदा इंज वेख के कहंदा ये सारे मेरे ही ने मेरा दिन स्वाद नहीं है मैं मौला हुसैन दे रोजे ते बैठा इस साल दी गल है इंज कोल आके सामने जरिए मौला दी ते सोचदा पे भी किथे मेरे वर्गा कमीना किथे तेरा ते इंग्लैंड तो बर्मिंघम तो एक काफला सैयदां दा आया ते उन्हें दी गवर्नर वेख के नाल दे नु कहंदा पता करे लड्डू पड़न वाला बाबा ते नहीं वो करीब मैं सुन लिया करीब आया मैं क्या यार एक पाकिस्तान की गल है इत्थे सारे असी ये ना करा जा तू वो 12 बंदे ना टुरे आए वारी वारी नाले हाथ चुमी जान नाले मेरी चोरी च पाउंड ते डॉलर सुटी जान मैं कहा सदके तेरे मनन तो ओथे भी देना जेड़ा मुनकरी ओनु जनानी दूजी वारी दाल पा के नहीं देंदी गल अगे सुनने वाली है वो पैसे जेडे मेरे नाल दे सर कहंदे शाह जी ओथे भी इत्थे भी नाल मेरा मुंडा सी इरफान शाह उन्हें वो पैसे पा ले बोझे च हुन मौला गाजी पास दे रोजे वाल टुर पे हुन मैं मौलवी दे साना सैयद होंदे ना मैं ना एवें मजाक ना कर मैं कह तेरे बड़े भरा ने दिते ने तू ही दे कुरान दी कसम मिंबर रसूल तू ही दे अजे सी आज तक गए तक इंडिया दी औरतां ते मर्दां दा एक काफला पे हुंदा एक बुढ़ी माई करीब आके मैनू कहंदी आर यू नजम शाह तू नजम शाह मैं कह जी कहंदी ठहर उन्हें पर्स खोलिया विचों 5000 दा नोट कढ़ के कहंदी आ ले मैं कह मेरे मंगन तो सदके तेरे देन तो सदके हाय क्या बात है जनाब खुदा दी कसम वो दे देने हो दे देने मंगन वाला होवे सही मंगन वाला मैं गल्लां सुना लग पांगा ते असल मौजू जड़ा रह जाएगा जी तवज्जो इन्हें बोझे भर ले हीरियां दे ते दमिश्क इनु अंग्रेजी च दमास्कस कहंदे ने उर्दू च दमिश्क कहंदे ने ते गलतो लाम ही दमिश्क आंदे ने ये बाजार च आया ते एक मोती कढ के ना दुकानदार नु कहंदा ए लहंगा ओ वेख के कहंदा किथों ले आई और लोगों में गल पीना चाहता सी लेकिन पूरी करना चाहता किथों ले आई वो कहंदा ओ कैदी वेखे बैठा आंदा कहंदा ओदा चेहरा वेखिया ते बट्टे हीरे बन गए इन्हें सारे जो हीरे बेच के करोड़पति बन गया ये खबर किसी मुनाफिक ने यजीद नू पहुंचाती भी लिया तेरे लिए सी फड़ के ते छड़ दिता यजीद ने सपाई भेज के बुला लिया आए हुन हुसैन नहीं सी ना कहंदा की आए आए हाय जिन्हां नूं स्वाद आया गल दो ना नहीं मौलवी जी मजा नहीं आया जी दा ओए कहंदा की आए ओ बच्चा किथे कहंदा लई आउंदा सा राह विच एक तेरे नालों चंगा मिलिया ओने के छड़ दे राह विच तेरे नालों चंगा मिलिया ओने क्या छड़ दे मैं ओदे प्यार अगे ना नहीं कर सकिया छड़ दिता यजीद जलाद नु कहंदा फदर एदी तौन ला दे ओने मारी तलवार
औखिया इहदी बीवी नूं लगा पता, वो रोंदी पिटदी मैयत चुकल गई, जाके दफन करके ते घर आके फोड़ी पा के बह गई। हुण 12 साल दा मुंडा है, वो किधरे बाहर गया, घर आया ते मां नूं पुछदा अब्बा स्वाद ते हुण होना है, स्वाद हुण होना है, तकलीफ इत्थे होनी है। अब्बा उन्हें क्या तू हो गया यतीम है ते मैं हो गई बेवा। वे कल जिदे प्यार च असीं अमीर होए सां, ओदे प्यार विच यजीद ने उन्होंने कतल कर दिता ते मैं उन्होंने दफन करके आ गई हाँ। मुंडा कहंदा बेबे ना ते सोने कपड़े पा, मुझे लख दी लानती, मैं बेवा तू यतीम। उन्हें कहा जो मैं आना ओ कर, मैनू भी सोने दे। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा मां जिदी नजर हीरे बना सकती है, आ तेनू ओदे कोलों पा ले रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हें क्या अम्मा ओ जल्दी गुसल कर। दुख ये आके मौलवी अगे जो गौसे पाक का जिक्र करिए ना कि 300 साल का मरिया होया सरंगी वजांदा उठिया, मौलवियां दा नो टेंशन। जदों कि ये ज़ैनुल आबदीन ने जिंदा कीता कहंदा किथे लिखिया, मैं को उसे सबारे च जिथे होए मां दी सौकन ते धी दी सहेली। माई दी गल समझ आ गई ना, तो के अद्धी रात ले चोरी अगे अगे मां है, पीछे पीछे पुत्र जिंदान दा बुआ खड़काया, अली दा पोतरा निकलिया पार। बीबी खैर है कहती मैनू कोई काम नहीं, काके नू नहीं यार नहीं 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 ना 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 तू समझा। कह लगी मैनू कोई काम नहीं, ऐ काका मजबूर करके लिया है, इनू कोई काम में। जनाबे सैयद सजाद ज़ैनुल आबदीन ने पूछा बेटा खैर है? उन्हें क्या मेरे अब्बे नू अमीर तुसी कीता सी? फरमान के नहीं उन्हें कीता सी, पर मैं तेरे कहन ते कीता सा। सुना सैयद कहने लगा बिल्कुल मेरे कहन ते। फरमाया तेरे प्यार मेरे अब्बे नू यजीद कतल कर दिता है, मैं मां नू ना लेके आया, उसे रब कोलों मेरा अब्बा मोड़ दे। फरमाया चल चल। मैं दमिश्क का कब्रिस्तान भी देखे, शादी कब्रिस्तान जा रहे सी मीला च कब्रिस्तान ते थक गया मैं, बुढ़ा बंदा नाल 30-35 बंदे का काफला सी, एक छोटा जिहा रोजा होवे ते मेरा दिल कवे भी इत्थे चल। मैं ना ओ कहंदे बाबा बस कर होए 50-60 ज़ियारतां कीतियां ने, थके मैं कि तुसीं खलोवो इत्थे कुछ है वे। जाओ उस रोजे दे करीब गया ना, बाहर तख्ती ते लिखिया सी सिर्फ सैयद समझणगे मलका हबश मैमूना कनीज़े फातिमा तु ज़हरा फिज़ा। मैं क्या बजो वो इत्थे ओ सुती जे जिदी चोली च हसन भी पलिया हुसैन भी। तवज्जो कब्र दे करीब गए, सैयदना ने वेखे कि मरियम दा बेटा कवे कुम बिज़निल्लाह, मुर्दे उठन मैं ते मुस्तफा दा लगते जिगरा उठ होए। कवर फटियो उठिया, जब बाहर निकलिया ना तो रो पिया। तो मैं हुण रोया क्यों है? मैं क्यों रोया? कहंदा की मतलब? वो कहंदा जी सवेरे यजीद फिर मरवा देगा, सवेरे स्वात इत्थे फिर मरवा देगा। फरमाया किन्ने कुछ जिन्ने तेरे टब्बर के जी होते है पुत्र है बीवी ते कमै। फरमाया मेरे करीब आओ, अखां बंद करो ते मेरी चादर नूं हाथ च फड़ो। चादर पढ़ के फरमाया अखां खोलो, ना वो मुल्क ना वो वतन ना वो शहर, काने च आवाज आई सारी जिंदगी यजीद लभदा रहे। जिथे मैं छड़िया सी फिर उथे आ रहा। मीना वाले करबला वाले स्वाद होना है, मीना वाला प्याद है एजाज करके बला तुखसिनी यौमा युबासून। ए परवरदिगार क़यामत वाले दिन मेनू रुसवा न करी।
جنہوں اپنی رسوائی دا ڈر ہے اے امنا والا میں قیامت لگا پڑھتے ایسا پڑھنے فلا تخزنی یوم یبعثون یا اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا جو اپنی رسوائی سے ڈرے اے منال ہے ایت پڑھا میرے نال کالوی تھا حفظ بھی تو انہی میرا گھر پھالتا تھا ماہر یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اللہ پہ آتا ہے حبیب تو تے تو رہ گیا جنہ تیرے چوڑے جمعے نے اسی انہوں نے بھی رسوا نہیں کر رہا ہائے 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 صدقے جامع سید اے نہیں کربلا والے اچھی بولے اے نہیں اچھی بولے اے نہیں یار میں نے ایک پریشانی اے دور کرو چونکہ میں کسی کا ٹائم خاندادی نہیں اجے تے میں شام پڑھ گئی نہیں توجہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ دا حبیب اپنی امت کو کہہ دے اپنی امت کو کہہ دے اگر رج کے بھی گناہ کیتے جے نا تے گھبرانا نہیں میں سارے ہی معاف کر دیاں گا میں اس پیڑے چ پوچھنا تواڈے کولوں جدوں نے سارے ہی معاف کرنے نے پھر دوزخ کیوں بنایا ہے تیرے لینے کو مولوی آدھے پوچھ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے پھر دوزخ کیوں ہے دوزخ گناہگاراں نہیں دوزخ مجرمان شاہ جی دوزخ گناہگاراں نہیں گناہگار تے یار دی انگلی نہ چھوٹ جانے گناہگاراں نہیں مجرم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی الأقدام ایتھوں پھڑ کے دوزخ ہے گناہگار نہیں مجرم سٹے جان گے مینوں پوچھ نجم شاہ مجرم کون ہے تحفہ دے کے چلے گناہگار نہیں بننا گناہگار بن معافی مانگو چھڑ دے گا مجرم لی معافی نہیں کون ہے مجرم دساں میرے نبی نے کیا 1000 سال عمر ہوئے بندے دی تے صفا مروہ چ نمازاں پڑھی شاہ جی 1000 سال ایک ٹھیر لگ گیا نمازاں دا 1000 سال روزے رکھے دوجا ٹھیر لگ گیا 1000 سال پیدل حج کرے تیجا ٹھیر لگ گیا اود پہاڑ دا سونا ونڈ دے چوتھا ٹھیر لگ گیا تلوار ظلم دی نال شہید ہو جائے صفا مروہ دے درمیان چوتھا ٹھیر لگ گیا کعبے دے غلاف تلے قبر بن جائے 1000 سال دی نماز 1000 سال دے روزے 1000 سال دے حج 1000 سال دا صدقہ پھر شہید پھر کعبے دے تھلے کلام اینا نیک ہوئے ایتھے حسین نہیں دے مجرمی سبحان اللہ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ گردین میں تدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات ولی کی دوزخ تیری منظر ہے اسی طرف سفر کر جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی خبر نے پڑھی ربائی تے میرا دل چاہے کر دعا مانگنا یا اللہ منکران بھی جنت لے جاؤ آمین کہہ میں نے پوچھا میں جو نتیجہ دیا گا سواد دے دو یا اللہ منکران بھی جنت لے جا پوچھ نجم شاہ کیوں تاکہ شو دیا اندر جا کے پتہ لگے فاطمہ دی جوڑی دی جگیر سونے کے لیے کھڑے کرے آجے تھرے پہ جنہا ہاتھ لیا موقع مارو دی تونے تھے منکری بولو بولو لال کلندر ماس کیا کہنے گا سبحان اللہ نہیں ایک گل لگا دو سن اچانک ذہن چاہ گئی سن لے اور پھر میں سفر شام ادھار رہ گیا کیونکہ انہیں جنہا بیٹا ویلا نہیں میں اندر پڑھو پڑھو کھول کے اجے کھلے آنی میں اور بکرے دی جان گئی کسائی کو اجے سواد نہیں آیا حق بولو اے میرے نبی دی حدیث ہے
علی ما القرآن والقرآن ما علی علی قرآن نال قرآن علی نال جتھے قرآن اوتھے علی جتھے علی اوتھے قرآن نبی نے فرمایا ایک قوم آئے گی قرآن پڑھن گے ایتھوں تھلے نہیں اترے ایدہ ہی ہے آتے ہیں میرے کو مولوی آتے پوچھے ایدہ ہی ہے جی ایتھوں تھلے میں کمینہ پریشان ہے ابھی پڑھن گے یاسین ایتھوں تھلے کیوں اوہ قرآن جدو مولوی پڑھدا کاری منہ اڑدا ہے نا منہ بند کر کے نہیں پڑھدا جدو منہ کھول دا ہے قرآن ماردا چاہتی جے ایتھے علی ہے تو اتر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ لو جی میں پیڑ پکھان دیا سا میرا بیٹا قبلاسی صاحب آگے میرے خیال جی جناب میں سٹیج چھڑنے لگا دے اللہ تعالیٰ انہوں دی آمد مبارک کرے اور عمر خضر عطا فرمائے شہرت دی بلندیاں عطا کرے تو انہوں نے سننا ہے سو میں تو جرا بڑھا جا بندہ ہے پیڑ بنا دیا سارے دوست بیٹھ جائے دوست تشریف رکھو سارے دوست تشریف رکھو سارے دوست وہی تشریف رکھو شاہ جی سلامت رہو تاکہ آمد رہو نعرہ تکبیر